hapon, may I request everyone to please open our Bibles in the book of Psalms chapter 90. Psalms 90. Psalms 90. And we'll be reading the whole chapter from verses number 1 to 17. Okay, Psalms 90. And I want you to follow me with your eyes as I'm going to read the scripture this afternoon. The Bible says, Lord, Thou hast been our dwelling place in all generations. Napakaganda po yung salitang dwelling place. Ano po? Verse number 2. Before the mountains were brought forth, or ever Thou hast formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, Thou art God. Verse number 3. Thou turnest men to destruction, and sayest, Return, ye children of men. For 1,000 years in thy sight are but as yesterday when it is past, and as a watch in the night. Thou carriest them away as with a flood. They are as they sleep. In the morning they are like grass which groweth up. In the morning it flourisheth and groweth up. In the evening it is cut down and withereth. For we are consumed by thine anger, and by thy wrath are we troubled. Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy countenance. For all our days are passed away in thy wrath. We spend our years as a tale that is told. The days of our years are 80 years and 10. And if by reason of his strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow. For it is soon cut off, and we fly away. Who knoweth the power of thine anger? Even according to thy fear, so is thy wrath. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Return, O Lord, how long? And let it repent thee concerning thy servants. O satisfy us early with thy mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, and the years wherein we have seen evil. Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands, establish thou it. Let us offer a prayer to the Lord. Bow your heads together, please. Our Father, we thank you. Lord, you are God forevermore. You are a God who does not change. You are the same yesterday, today, and forever. You are a God whom we can always count on. Faithful God, merciful, gracious, and good God. Father, we come to you with thanksgiving and praise. Thank you for your Son, Jesus Christ, who gave his life and died on the cross, that our sins will be paid, that we could have eternal life in heaven, and a personal relationship with you, dear God. This afternoon, I thank you for your people there in Hawaii. We have our people from Oahu, from the Big Island, from Maui. We thank you, Lord, for their devotion, dedication, their burning heart, desire to be with your people, to be together, to listen to your word, to worship you in spirit and in truth. Lord, we need you. Even in this time of pandemic, times of trouble, we need you, dear God. We thank you that men shall not live by bread alone, but by every word. And this word that I'm going to share this afternoon, I pray that you would provide insight, application, and vision for our lives. Tulungan ng Apo, in Christ's name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Now, in this chapter with 17 verses, kaya kung ipakita kada kayo kakabsat, iti dua nga banag. Two essential things. Number one, I will be showing to you the reality of life. The reality of life. Secondly, I will be sharing to you the prayer of the psalmist. The prayer of the psalmist. So two things, very essential things that we've got to learn from this chapter.
the reality of life, and the prayer of the psalmist. Let's take the first one, the reality of life. Sometimes, as people say, reality bites. Alam mo, pag naunawaan mo yung realidad ng buhay, kung nangarod ni Pastor John, amom nukurang ngamin ti experience mo, exposure mo, may papan iti panagbiag. Sometimes we make hasty decisions. We become impatient. So sometimes experience, exposure, realities give us a touch of reality in life. And the earlier, especially to our young people there, the BYIers, I would like to admonish you that the earlier you understand the reality of life, the better that you would be able to understand the next phases and stages of your life. So dito sa chapter na ito, ipinapakita ng Diyos sa atin kung ano ang totoong realidad ng buhay ng tao. So let's talk about the life of man in general and in reality. There are 4 realities that the chapter tells us about the life of man. Now, what we are going to talk about is the reality regardless of your place. You are in the US, we are in the Philippines, and regardless of race, regardless of orientation or background. Kumbaga, itong reality na ito, mga kapatid, is a common ground to all humankind. Pare-pareho ang lahat na ito ay realidad sa buhay ng tao. First of all, let us turn to verse number 3. The Bible says, "Thou turnest men to destruction, and sayest, Return, ye children of men." The first reality of life is death. Number 1, mortality. That is number 1, mortality. Pag sinabi nating mortality, datayo nga tattao kakabsat, ket matay. Okay? Saan tayo nga agbungil itirabaw iti daga? Saan tayo nga eternal itirabaw iti daga? The Bible says, "Thou turnest men to destruction." I did a little research, and you know what I found out? Tigay may pagpakita na dahil kakabsat, ti tao agsubli, ti tapok, men will return to dust. So no matter who you are, no matter what you have, no matter anuman nagitin achieve mo iti daytoy rabaw iti daga, the reality of it all is this: you and I will return to dust. That is the first reality, mortality of men. Adalang umununa, kakabsat, adamot dagiti maud-udi. Adda digitay nakasang ti panakatay na, adamot digitay nalagan ti panakatay na. Kasi diyang amukot na turog ti rabi kabigatan nagat di da mariingan kakabsat na ta diretso turog patayen kakabsat. Sino kadakay ti mayat na ti patayen nagat kasjay? Anybody raise your hand? No naturog kang kat isot patay mo. Di ngamin? O sino kadakay yung ti kayat mo nga patay kat detay 10 years ka nga bugbugsot. Detay permi nga nakarigrigat. Oo. You know, naduma-duma iti panakatay di tao, but you have to realize, amo yung kabsat, sometimes da tayo agbibiyag tayo as if hantay mapanunot nga matay tayo to gayang. Ngagsublita iti tapo. So, it is good to be reminded nga numampay adu dagiti napintas nga panggap tayo di panagbiag, adu dagiti plano tayo di panagbiag, ngam santay kuko ti biag tayo. So, ako na di Proverbs 27, "Boast not thyself of tomorrow." Ahamong ipanakil ti sumaro nung aldaw. Isong amoyo sursurwon tayo nga ibaga kakabsat because of this reality. No, dadigiti plano, panggep tayo sursurwon tayo nga ibaga. Nga kuna tayo, no ipalubos ti Apo. Diba? Isot ko na diti James chapter 4. Basad kada kayuan. James chapter number 4. This is a very good topic. James chapter number 4. In kayo itada kayo nga agsasao, ita nga aldaw wenno inton bigat income to ti maysa nga ili. So ada plano da. Kaya dagnaed kam to ijay iti makatawen. Ada agreside da kano.
Ket aggadang ken nagtagilako kamto. So they are komersyante, businessmen. Ket makagungguna kamto. So napintas di panggep. Nakita da nga nag-feasibility study da, kunada napintas ti mapa nagnegosyo ijay, ag-invest tayo, iti capital tayo, then after a while, we are going to have a profit. But you know what the Bible says in verse 14? Idinto adi kayo amuti maaramid no bigat. So brethren, we could plan, we could figure things out, but everything is in the hand of the Lord because we don't know what shall be on the morrow. Pudno, anak ko na, natataan niya, tibiyagyo. Pudno akas lamay sa nga alibong-abong, that appeareth for a little time, and then vanisheth away. That is reality, folks. We don't know life. We don't know what happens tomorrow. We don't know if we are still alive tomorrow. That is the reality of life. And that is why verse 15 tells us a very important wisdom or truth. The Bible says, for that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. In other words, bigbigam niya po Diyos, if the Lord will no pagayatan iti apo. Nakita yung kakabsat? So that is the first reality this afternoon that we can find from the verse, mortality. Secondly, the Bible says in verse number 4, for 1,000 years in thy sight are but as yesterday when it is past and as watch in the night. Imagine that. Ti makaribo sa nga ribo nga tawen iti imatang ni Apo Diyos ket kaslang naglabas lang nga may sa akalman. Sa atin, yung 1,000 years, that is 100 centuries. Sabihin na natin na sa bawat 50 years is one generation. Okay? Maximum yun. So, 1,000 years is approximately, what? 2 times 10, 20 generations. Imagine that. In our sanctuary, kung nasaan kayo ngayon, I can say that we have at least 4 generations there. The first generation, ditakot, da Tita Romana. Tita Romana, good afternoon. Are you there? Okay. And the rest of our senior citizens group, you are called the Jolly 60s. Ayan? 60 and above, but you are jolly. Bakit yung muyo, dete lang bubuyog, tinaragsak, Jollibee, di jay. Uray, di kiti natataengan lalaki, bakit kat naragsak, dagan nakaradkad da, amen? Jolly 60s. So, yan yung first generation. The second generation, kakabsat, kat kasla da Tito Romy, yan, yung mga sumusunod na sa kanila. Kami ang third generation. Ayan, ni Preacher Glenn, Sir Erwin. Tayo yung mga third generation. Kat digiti anak tayo kakabsat, fourth generation. So, approximately, dito sa ating gimong ngayon, we are actually seeing a people of 4 generations. And 1,000 years is 20 generations. I-times 5 mo yan. Ang tagal nun, di ba? Pero sa Panginoon, kaslang naglabas lang ang may isang akalman, idila kalman, kalang kadyay. Ibig sabihin, mga kapatid, it tells us of the brevity of life. The reality here is the brevity of life. Yung una, mortality, matay ti taok, subli tayo ito tapok, dito ang mutong bigat. The next thing is the brevity of life. Ti kinaababa, iti panagbiag kakabsat. Dito ang mo, nga tigayang biag kat nagababa. Diba? I'm now 35 years old. Nukit kita kat, kaslay, dila ka naman na teenager at kakabsat. Ha? Oo. When I was a teenager, magkikidak, dagitag taon 30, 35, 40, kung kunak, kasanong itong atat rupak, itong nukastat tawen ko, napigsaak itong ata, anong itong ata. You know, I had those questions in mind when I was a teenager. Now, I'm 35. But I don't feel like 35 years old. Feeling ko, parang 20s pa lang ako. I feel young. By the grace of God. Okay? Kat no ikanak pa iti apo kakabsat, iti 35 years, kalaati dugdetang, nukit kitang kakabsat, apagbiit lang, nagkalisto, kaya nyo digiti ubing, kaya nagkalisto nga dumakkel ti ubing. O, di mapupuutan, deta putot mo, Sir Erwin, manot taon na, 10, 12, 11, napakabilis. Di ba? O, ni Kirk, he is 7 years old. So, 10 years from now, I will be 45, he will be 17. Nagalisto kakabsat, the brevity of life. Nagalisto ti panagbiag. That is reality. Iso nga no, hamo nga panunuten, no kasano iti dapat nga aramidem ti panagbiag mo, ket ti aldaw, agtulit, ti tiyempo, aglabas, ket no saan mo nga talaga nga amirisen,
No anat aramidem iti time mo, dagiti resources mo, ana dagiti plano nga dapat nga isayangkat mo ti panagbiag, you will realize that later on, grabe, you will be wasting years, the brevity of life. The third reality that I want you to know, so nagababa ti panagbiag, by the way, kada kayong agtawon iti 50, sino kada iti agtawon ti 50 tayag yuman ti ima na? 50 and above. Oh, basit lang ti aldaw yung kakabsat. Basit lang na. Nagtawon kay ti 50, ti kunana ta Biblia ka ti pagpatinggan ti biag ti tao kot 70. Nagasat ka no mag-abot mo pa ito 70. Di ba? Kasi man tao makaabot 70, di kiti nga makanitat ta kakabsat na puro chemical, pati bangus ket injeksyonan da pa yung kakabsat. So, di ba? Awanan di mapasamak ti lubungan. Umababa iti panagbiag. So nga, if you think about it, basit lang ti tiyempo mo iti rabaw iti daga. So, when you begin to think ako basit lang ti tiyempo kong ti rabaw ti daga. I mean, what am I going to do with my life? See, reality when it bites really makes you think, really, pag panunutin na ka, what am I going to do with my life? Kada kayo nga teenagers, you will not be teenagers forever. You realize that? Maminsan kailangan teenager ti biyagyo. Oh, iso nga tinawon no birthday, I remind myself, maminsanak lang nga ag 35. Hangtod to hanak to 35 ang kakabsat for the rest of my life. That's only one time in my life. Iso nga pampanunutek no kwa, nagkanak pa iti apot 5 years, 10 years, na arami dektibiyag ko, the brevity of life. The third reality that we can find here, brethren, is in verse number 5. Now, verse number 5, the Bible says, Thou carriest them away as with a flood. Kunana kat iyayos mo ida, kunana iyanod mo ida kasla mailayos da. What does that mean? Kakabsat, nobody can withstand a strong flood. Diba? Dete permi nga panagayos iti, dete sabi na lang natin, dete permi nga panagayos iti napigsa nga layos kakabsat. Once nga tinupar na tabalay mo ko dadaka ti igid ti karayan, matipang deta, awan iti maka-withstand. Tibak pakita na dito yung kakabsat, awan tao nga maibagam nga talaga nga nabilig ka unay. No, nobody is too mighty. Iso nga, listen, may ikatlong reality that we have to admit, brothers and sisters in the Lord, is the frailty of life. Frailty. Anat ka na nga sa wanti frailty. Ti tao narukop ka narasi. Amang kakabsat, narukop ka narasi tayo nga tattao. Physically, narukop ka narasi tayo. Mentally, uray di kalaingan nga tao, dapat patingganan. You know what? Uray sino nga tao nga panakkel, nga kunanan nalaingat na pigsaat, no kita ni Apo Diyos, katawa lang ti Apo kung na ti Apo, irwaryo da kapigsaan nyo, irwaryo ta kalaingan nyo, nating deta kanyak kuna ni Apo Diyos. Frail pe lang. So, dito yung reality di panagbiag tells us kakabsat nga hanti agpalpalang guad. It tells us nga daman saririt nga dakada tayo, bigbigan tayo nga dito gat naggabugan na po Diyos. It's not of us. Because datay lang nga tao kakabsat, nakapoy tayo. Frailty. Diba? Alisto tayo nga masulisog, alisto tayo nga basol, alisto tayo nga may kulbo. Iso nga, when you look at life, pakitam ti tao kakabsat, very strong naglaing kung kunang, but you know what? Man is very frail. Okay? May kapat nga reality di pa nagbiag kakabsat is this. Verse number 6, verse number 5, tuloy tayo. Thou carriest them away as with a flood, they are as a sleep. In the morning, they are like grass which groweth up. So, nutibigat, kasla ruot kakabsat nga agtubo. In the morning, it flourisheth and groweth up. In the evening, it is cut down and withereth. Kahit na sa undede kakabsat. Ayan, permi iti kinalangto na kakabsat no bigbigat, ngem into no sumipngeten ko na maputulen, ket aglaylay-ton ko na. What does that tell us? It tells us, kakabsat, of the vanity of life. Vanity. Yeah. Iti panagbiag tirabaw ti daga amin nga acquisitions tayo. No kabaro kakabsat ket te ko na ako no motor. No kabaro isurot mo pa ita kwartaon.
Di ba? No bisikleta, kumkumutan kakabsat. Ngam tong nag 2 years na napitak-pita ka na kada na gagas-gasan basin, warang-warang mula tayo ta kalsadang kakabsat. So, kastat ka vanity. Kat no, datayo nga tattao kakabsat, datayo nga Kristiyano, hantayo maawatan nga dagiti bambanag iti rabaw iti daga ket vanity gayam. Ket isu ti kasla source of joy tayo, isu ti source of pride tayo, kakabsat mayayos tayo nga kasla dati ibagbagan at Biblia nga nakalanglang to itangem aglaylay iti karabyan na. Isu nga deti kakabsat nga reality ket talaga nauneg nga panangutob ti panagbiag. Utuben tayo kakabsat ti panagbiag. What is the reality of life? Vanity. Nang runa kada kayo nga kakabsat dita na ikan kay itinapimpintas ng oportunidad nga makapagsapol kadagiti kwarta, kadagiti kinabaknang, kadagiti resources nga mabalin kakabsat nga maikang kayo ikan na kay tiapo ti nasa isayaat nga kasasaad ti panagbiag. Nga mamuyo ipalagip ko kada kayo kakabsat nga dagiti banbanag tirabaw iti daga dagiti na inmaterialan ket binig pada-pada amin na vanity. Isot ko na tinasantuan nga surat. No basam ti book of Ecclesiastes 12 chapters ngam nagpigsat danog na kakabsat no maawatam. Talaga nga dete hangka nga matuang no diket mariing ka ti danog. Adati danog nga makapaturog. Ngam dete danog ti Ecclesiastes makapariing kakabsat. Tani Solomon imparipirip na nga inre-echo na every now and then kakabsat nga kunana amin nga tinarigagayan ti matak kunana ket ginunod ko nga kinugpikuban. No kitaon ni Solomon kakabsat ket ada collections na ti amin na klase ti mula. Amin nga pagbabagtitan ng kakabsat dagiti nanana nga cactus kada amin nga na dagiti nagan na nga permi kakabsat diti Pilipinas jaklaan mo dita Hawaii no peso no kastamot dita amman tita Teresa yeah I see your thumbs up ngam dito ya po kakabsat permi idi kakabsat ket ana dete dete agsala-sala da nga kwan ana dete application ta social media TikTok kakabsat ket katok agkatok kakabsat permi. Oo, gapulat mula kakabsat. Ay, alam mo kidi amin. I mean, exaggerated lang. Ayan, pagkatawaan kayo lang. But you know, ni Solomon, he has a orchard. Ni Solomon, the collections ng amin na klase mula kakabsat. You know why? Because amin na kings from all nations and provinces and regions dumaydayo kenkwana because they wanted to hear from his wisdom. Kat amin na mapan, siyempre aday tag na kakabsat nga something special nga isumot tinaggapo ka di lugar da. So he has a collections of everything. Amin na klase kabalyo, amin na klase kakabsat iti aso, amin na klase iti karwahe, amin kakabsat name it all. Kaya mum ti kunana, at the end of it all, kinitak amin, kat kunana, vanity is vanity. Agasam ta kunana, nagbanugak ti urayla, nagurnungak, permi nga pinapintas ko, dagitoy nga bambanag, kunana, kasanun to nga rutay sumaruno kanya ako. Dati anak ko kunana, di ti problema na ka, numatayak, dati sumubrat kanyak, po anan wandan to nga ta, di gito, nga pinumpundar ko, vanity nga talaga kakabsat. Hana kahit nasawan nga dakas ti agkaroon ti balay, hana kahit nasawan nga dakas ti agkaroon iti lugan, hana kahit nasawan nga dakas ti makagatang tinapintas nga cellphone, ngayon dapat hangka ma-obsess. Dapat hanga isut mang poses king ka, hanga dapat isut agbalin nga Diyos tayo nga mangidiktar ti biyag tayo, nga isut makaigapukan makailapod kakabsat, nga di tayo makapagserbi iti apo. Kaya't kung ipalagip kada kayo, deti ko na tinasantuan nga surat, kakabsat, everything is vanity. That is the reality of life. So praise God, agyaman tayo iti apo, for the things that He had bestowed upon us. But I pray, nga dito nga part, iti message ita nga malem, ket kumagat kadagiti puso tayo, kadikan na tayo tiyapo kakabsat, itinasimsimbeng na taktakneng, ken managparbeng, nanaknakem nga panagpanunot, ken pananghandel kadagiti banbanag nga ipapaay ni Apo Diyos kada tayo. So dito iti reality di panagbiag, mortality of men. Agsubli tayo amin ti tapo. The frailty of men, narasiken narukop iti tao.
And then, the brevity of life, ababa iti panagbiag. And then we have seen the vanity. Now, let's move to the prayer. Gapo kada ito'y kakabsat nga panangutob ni Psalmist David, may papan iti panagbiag, at lima nga inkararag na nga dinawat iti Apo. He asked for 5 things. Ket kas anak ti Apo kakabsat, i-advise kumet kada tayo nga digiti nga 5, ket isumot iti dawaten tayo. 5 things the psalmist asked of the Lord. So 5 nga banag kakabsat, rugyanak nga rod. Number 1, verse number 12. The Bible says, "So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom." Kurana ti Ilocano, iti kasta, isuro na kami nga mangbilang kadagiti al-al daw mi, tapno agaramid dagiti puspuso mi iti kinasirib. So having been able to realize the reality of life, ti dinawat na nga rod kakabsat ni Psalmist David, o ni dating nga salmista, which is actually Moses, ti dinawat na kakabsat, number 1, wisdom. Sirib. Brethren, more than anything else, we need wisdom. Kanain ko nga ibagbaga, nga digiti anak tayo, they may not need a better cellphone, they may not need better things in life, they may not need more money. What they simply, basically, and primarily need is wisdom. Tanuing gatangam tay anak mo tinapimpintas nga cellphone ngam tay dati nga cellphone nangim awan sirib na tay cellphone tut mang perdi king kuana. Nuing gatangam isuna kas pagarigan ditoy ti motor ket imubingan kakabsat ket awan sirib na nga mang panunot nga mga ramat di motor nga daging kuana di motor ti mang tayutay mang yadayo at bambandur tut pampanunot na. So, brethren, when you look at life, ababati panagbiag, at sublitay ti tapok, at dadigiti things nga mabalintay nga magatang, ma-afford ti panagbiag, you know what we really need, folks, brethren? Wisdom. Pangigastuak ti kwartat. Panginbesak, digito'y nga dakanyak nga inted ti hapo. Deti lugan nga inak ginatang, anat pakausaran na. Deti balay, deti trabaho. No, agtarigagayak nga madan iti kastoy, anan wekto, dayjay nga banag. Anantot pakairanudan iti Apo. Kasanunto nga ti Apo nga nangted kanyak ken paggapuan ti amin na banag ket maidaydayaw to kadaytoy nga tartari gagayak ti panagbiag. Kumbaga lagi kong sinasabi, give God a reason to bless you. No dawat ka nga dawat iti Apo ket permit gaget mo agtrabaho, ikam ti Apo ti rason no ape nga kayat mo nga bendisyonan na ti biag mo. Ket dapat dayta nga rason ket saan nga naintawan nga rason, saan nga managing bubukudan nga rason, no di ket dayta nga rason ket dapat kakabsat para iti ministry. Because daytat nakaayaban tayo amin. Sa balit biag tayo kadigiti unsaved. Kadigiti unbelievers, awan Diyos na, awan church na, awan Bible na, basta you are happy with life, that's it. Ngem kada tayo nga anak ti Apo kakabsat, it's different. Because adati Diyos nga ibilang tayo. At iti calling nga bigbigan tayo nga sangapada. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. Ti ministry kasan laeng nga pastor kakabsat, iti dapat nga agabound. No di ket amin tayo nga members, we have been called to abound in the work of the Lord. Iso nga, timan perspective nga napintas nga adaptaren tayo kakabsat, ket tinagyosan nga perspective. Godliness profited all things kunana ta Bible. Kasta ko makaday, di pa nagbabike ko ita. Ado tagbabike akas kanyak, ti habol na exercise. Ngem ko na, I want a higher ground. Kang kantain tayo, lift me up in a higher ground. Anak kahit nga sa wen, nga dati nga Kristiyano, nangat nga to ti pananaw tayo ti panagbiag ng ti unbeliever. No kadagiti da dumagbabike lang, tapno maka-exercise, makapasyar, kakabsat kadagiti papapanan, siyat, no. Kunak, Lord, give me something better. Godliness profited all things. So nga dahil pa nagbabike ko, irapin ko tagbisita. No, dahil kita masalaw ko, soul winningan. Kada dahil gundaway, mangtuda kakabsat, dahil PSI. I hope you're watching my PSI. Padjak Spiritual Insight. Today I spoke about giving thanks to the Lord. So makita yung kakabsat, nga even kadigiti simple, nga no bamba, gano pang panunutem, kat kaslaawan pa naka-i-connect na di pa nagserbi ti Apo. Kakabsat, may i-connect mo pa rin di pa nagserbi ti Apo. Wisdom. Brethren, bilangan tayo, tibiyag tayo, kung ano ti Bible teach us to number our days. Di pa numapan ka grocery, bilangan mo muna numanot kapasidad mo aggasto.
Alam di kita siguro credit card kat kas lang taya. Sabi tahan nga kas jay nga dete hamo pang panunutan no di kat siyempre isipon puri ka uray kat de credit card dete ang panunutan mo't lang ano manuod lang kayak nga bayadan ano kas pagaringan pa nagbabayad. Di kad tantyaam di nga ming kakapsat. Kat no awan credit card mo kat haan nga kas no di kat cash. Kat ko na mapang ka grocery. Ala, damot mabiling ko nga grocery nga $200. Kas pagarigan, neda $200. So, paano no ito ba? O, kat no kas pagarigan, tila kwartang mga pa na grocery kat $50. Example lang, $50. Hanggang na grocery. Hamo pinampanunot nga $50, dete kwarta. Idikwan, nangalakang kakabsat, dete may idurduron, dete basket nga idurduron mo. Po, gwanta karga kakabsat. Gwanta karga nga karga. Hindi mo pang kagbayadan, irwar mo di kwartam, kat tibayad na kat $400 mo tayong kakabsat. Irwar mo di kwartam kat $50. Ano arami damon? Kat, siyempre, ikatamon di kita'y banag, kat tila mabati, detay priority nga makaanay di $50. Ipagpakita na kakabsat, detay biyag mo, bilangin ngamin. You don't live your life as if ang biyag kat 100 years, 200 years. That's very impossible. So, kitang tayo biyag tayo ako natin yung 10 years pa yan at aramidek. Tuno dumatagak kat sumango ak itiapo. Dito yung nararamid ko ti biyag ko 10 years maragsakan to nga tatiapo. Kakabsat, when you ask questions, sa mula pang panunutan nga, I don't care about the will of God, I don't care about Bible, basta naragsakan, ay haan kakabsat. Utak unbeliever yan. Utak ng isang hindi ligtas yan. Ang anak ng Diyos ang iniisip niya, Lord, kaya't kung nga siguraduin nga tuno dumatagag ka, dagiti nararamid ko itibiyag ko, ket banag nga maiyataday ka, dagiti inbilin mo, dagiti in-instruct mo, dagiti insaom yan ti Biblia, ket sinurot ko apo. Kanahin ko ibagbaga dahito yung kakabsat, ket sapay ko mata-adaptarin yung mabalin yung adaptarin ng philosophy. Kung kanahin ko bagbaga, what is the difference of success and failure? Well, success and failure. Success can be defined by understanding failure. Di makungkunang definition by negation. The definition by negation, for you to understand one word, go and find out the antonym or the opposite of it. So, to understand success, define natin the failure. The failure, kakabsat, is not only failing to attain, but failure is succeeding at the wrong thing. Sipin nyo yan. Succeeding at the wrong thing. Nagbalaygi ka nga nagunod jay banag nga hangmet nga isot ipapaaramid ti apo kada tayo. Kadkas na kanya kakabsat, alahan tayo papada, ngem kanyak, itinangayaban ti apo kanyak, nga pa nagserbi, kadkas may isa nga pastor. No, agsarden nga kagpastor, kat agnegosyante, ala, mabaling mo siguro kakabsat nga, alakat hamo ibagbaga angin, baka bumaknangak mo't nga tata, by the grace of God, amuk mo't ti sumao, mo't ti sell stock tayo, di nga ming kakabsat. Maka-soul winning tayo nga rin doon sell stock tayo. Di ba? So, alagat no ko siguro, di ba, Tita Teresa, no siguro siya ti agnegosyante, kat baka adut malakop na, dete paglutuan. Ay, tita, dete anat nagan ti paglutuan mo? Ha? Salad master. Ha? Baka ta makabulan siguro agad. Detail amumad. Ay, kakabsat ng anyway, I could be successful as a businessman. Ha? No siguro ti inalak kakabsat kat engineering, kat man bilbilang kumamot ti balay ti bakaran na nga sakti ng engineer data. Sakti ng engineer data. Bilbilang kumamot ti nakakabsat 35 years old ako ni. Kat no naggraduara kumapelat engineering mo didi. No siguro ti inalak kakabsat kat medicine, kat medyo alak kumamot ti kin-espesyalista itang kakabsat. Baka internist kumamot itatan dahil tinumo itibiyang. So I could be successful in anything kakabsat other than pastoring. Ngem no day jay ti inaramid ko, ngem ti gayang purpose ti apo ti biyag ko, kutag pastor, I can celebrate the success of being a doctor, I could celebrate and friends will celebrate with me, but in the eyes of God, I'm a failure. Kung nanto ti apo, anat inararamid mo ka deta biyag ngayon pabulot ko gingka. Inikang ka ti kastoy nga tawen, pinaraburang ka, sinong batak ti karkararag mo, ngem sapi nga di mo inaramid, dagiti kayat kung aramid ang tibiyag mo. Brethren, dyan papasok ang wisdom.
Iso nga kasapulan tayo, di kastoy nga mabagbagaan ti sa uti apo, tapno maadalan tayo, maamiris tayo, ay kasjay gayam. Ay di jay gayam ti pagayatan ti apo. Ay kasjay gayam ti sa uti apo. Ay kastagayan ti pagayatang apo. Di ka through the knowledge, may exercise tayo ti wisdom, ket ko na tayo, kastoy nga ron ti aramidot ti biyag ko. Kastoy nga ron ti panang padakkel ko ti anak ko. Kastoy nga ron ti aramidot deti negosyo. Kastoy nga ron ti panang manage ko ti time ko. Kastoy nga ron ti panang manage ko ti finances ko. So because we have the knowledge of God's will, then we have the touch of reality that life is short, we can have wisdom. So mga kapatid, i-propose ko kada kay iti dayti nga malem. If you understand the reality of life, the number one thing that you need to ask from God is wisdom. Lord, show me what I need to do with my life. Show me what I need to do. How can I raise my children? What should I do with my family? Wisdom. Number 2, kakabsat, na dinawat deti salmista, verse 13 and 14. Kuna nga kasta, return, O Lord, how long? And let it repent thee concerning thy servants. O satisfy us early with thy mercy. Kuna na apo, sapsapaen na kami nga penneken iti asim. Sapsapaem apo, kunana, kakabsat. You know, the next thing that the psalmist prayed, number 2, brethren, is mercy. Tidinawat na kakabsat, ket kaasi iti apo. You know, if you look at the life of men, no awatem ket basaem ti Biblia kakabsat, and you look at your life, kasapulan tayo ti asi iti apo. That the Lord will be merciful upon us. Okay, kunana urgente ko Lamentations 3:22, it is of the Lord's mercy that we are not consumed. Kahit nga sa when aday ti maysa nga istorya kakabsat, nga dakano maysa nga nagpa-drawing, nagpaaramid iti portrait di langana kakabsat, iti maysa nga nalaing ang drawing. So binayadan na. Kat binayadan nan sabay na lang natin mga 10,000 kasi siyempre, DJ nag-drawing kat the reputation na. So, siyempre, nangihina kakabsat, around 10,000. Ket ko na, deti nagpa-drawing, anang to, sublik nga ro, gayem. Ay, ito numalem, gayem. Subliam to, nalpas to, deti portrait talang amon. Nagsubli ti malemen kakabsat. Kat idi lukatan na, nakasupot pelang kakabsat, idi yan bail na. Ay, kat narbati rupa na kakabsat. Takuna na, apay kaste, deti langak ko na, this is injustice for me, kunahan na kakabsat. Nagbayad ak ti 10,000, nga apay kastoy tinamayam tarupak, naglaad mo tirupak kunana. This is injustice. Amoy sungbat, nagdrawing kunana, gayem. What you need is not justice. What you need is mercy. Buyo na unag ti kay papanan na utubon yung tuno agawid. Kayo kakabsat ti kay papanan na di jay. Ngem kastoy ti ay kahit na nga sa wen. No hustisya lang ti pagsasaritaan kakabsat, amoyo ti dapat nga ayan tayo ita, impyerno. Kasi nagbasol tayo Nagbalinti nga enemies of God. No justice lang ti apod pagsasaritaan, we should be in hell right now. Ngem no ape nga dati nga si bibiyag, ket datayo dumatag to nga sumaklang iti nakamay-maya takapimpintas nga langit. Amoy no apay, gaputa ti apo na asyan kada tayo. Kat dayti nga asi ti apo isumutten ti gapo nang impakita na ti ayat ti amin na kinaimbag nga nagimbag jay puso nang datag ti anak na kakabsat. He gave His own begotten Son. Jesus Christ gave His own life on the cross of Calvary. Ang tawag natin dyan, grace, biyaya yun. Kinaimbag. Kaya't nga sa when kakabsat nga digito'y amin nga kinaimbag nga ti ibesto ni Apo Diyos kada tayo kakabsat amuyo ti balik kas lamang iruanganan, DJ asin na. Ngahan na maipaaiking ka ti kinaimbag, nohan nga imuna nga detay na asyan ken kagang kanya. Iso nga ni Psalmist David kunana, amok apo deta, I am very aware of that, O God, kunana ni Psalmist Moses. Nga digiti good things, ti panang sungbat mo ti prayer, digiti adda kanyak, itahang ko maipanakkel nga siyak da ito, kunana. No diket gaputa kinaasyan na. Were it not for your mercy, I would not be receiving all of these good things from above. Brethren, the next thing that he prayed is the mercy of the Lord. The Bible says that God is rich in mercy. Many times kakabsat nga datayo, among napadasan yun, dete, permingag kasapulan ka, kat dete, nagpakpakaasi ka, dito, ala, nakabkala, nagayem, tulungan ako, nagayem.
Permi nga masapol ko. Dete na pang ka nag-apply ko makakabsat kat maudi kayan tapilang kat awang ballpen mo no te ballpen mo kakabsat kat ko agtakke kat madimo tagsurat ang kakabsat di ballpen mo. Apo kat kunam tega alam nagayaw pang-aasing gayaw dete per you are desperate. Mo yung kakabsat aging kahante makita nga ti biyag tayo desperate nga masapol tay ti apo hantay tumakita ti asi ti apo ti biyag tayo. Ngem no maamiris mo ti biyag mo iti dayting agundaway kat kunam Lord, sa anak mo umayking ka nga agin lalaing. Sa anak mo umayking ka nga as if Lord, kayang-kayak iti panagbiag. No, I cannot. Nakita iti reality, the frailty of life, the vanity of life. I need your mercy in my life. Kasyan na ka po. There are times kakabsat nga hantay mayebkas dete kaya ti nga ibaga. Tilang maibaga tayo kat kasyan na ka po. Amoyo deta nga simple nga balikas, nga ibagam iti apo kat kunam Lord. Kasyan na ka po. I-interpret the Holy Spirit. The Holy Spirit isun kakabsat iti mangibaga iti apo. Ni Apo Jesus iyabugadwan na tayo iti Diyos Ama. Isun ti kas lamang i-explain. Kala isun spokesman tayo kakabsat ni Apo Jesus. Dedela pa na ibagam nga, Apo, kasyan na ka po, kasyan na. Hamumayib kas, hamumayas ngaw, di kayat mo nga ibaga. No, di lang maibagam gat kasyan na ka po. Di Apo Jesus kakabsat, kabailan na nga i-interpretar, nga i-explain iti Ama. Kakabsat, di ada nga nagunag iti puso tayo. Iso nga, lagat doktrina ang kay basit, hangan ni Maria at awagan tayo kakabsat. Amen. No, di kat itinagan ni Apo Jesus. Da tayo, baptista yon, imawat tayo ti Apo, mutay ti kinapudno. Saan nga ni Maria nga, Hail Mary, full of grace, the Lord is... Saan nga ni Maria at awagan tayo? At namin di doktrina, hindi nga nang kubingak pa, kunada. Apay mo't nga ni Maria ti pagkararagan tayo, kunada. Kat sinong bata, dagat kunada, wala tayo isot nanan ni Jesus. Siyempre no, ti nanang ti agsao ti anak, medyo dinggan ti anak at nanang ti nagsao. So nga, ni kano merit ka sa ritam, tapnong ti kastagat, matignay kano ni Jesus, awang kakabsat yan ta Biblia di jay. Ti adayan ta Biblia, kasaritam ti Ama itinagan ni Jesus. There is only one mediator between God and man, and that is the Lord Jesus Christ. So nga kakabsat, ti number 2 nga dawatan tay ti Apo, tay asi ti Apo. Amen? Number 3, kakabsat nga dinawat na verse 15. Verse number 15, the Bible says, make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us. Apo, kunana. Number 3 nga dinawat na gladness. Rag-o ken ragsak, kakabsat. Rag-o, ragsak. Anat nagdumaan ti ragsak ken ragragsak. Do you know the difference? Ragsak ken ragragsak. Ti ragragsak, kakabsat, it comes with happenings and gatherings and celebrations. Ragragsak ko na tayo. Panagraragsak, panagrarambak. Ngem ti ragsak kakabsat ket naunek ti kay papananda. Isu nga dayti ko na make us glad kararagdan. Pagbalinan na kam nga naragsak Apo ko na kasmayan natupmet kadagiti adu nga nakaparparigatan mi. We were afflicted. And you know what? No bayat ti unos ti panagbiag mo adot na padpadasan met nga panakaparparigat narinrindi ka kakabsat ti adu nga problema. Panagdandanag, ala, siguro napadasan yung amin deta, kakabsat ng runa, hindi kasangpot yung tahaway, pado nga panagdandanag, panakarindit pampanunot, aya kakabsat, katsapay kumatadawatam ti Apo ko ng Lord, amin di gito, iparag sa akin nakmamet. Kadamuyo ti Apo kakabsat, the Lord knows how to reward. Muna nga parag sa akin kakabsat, di giti anak, datay tupay nga naganak, kinamta anak mo no permit gagat na nga basa kat permit ragsak mo kat paragsakam di ngamin. Anak ko ibagam yan nga restaurant ti panganan ta itaw na mo dano isut highest mo te exam kakabsat. Amen. Ure assignment na gayam ti nag-highesan na mo dagat na. Anak ko ibagam yan nga restaurant ta intayaw. Kuna maya. Amen. Kaslay di namin sana aldaw kat idi sumang putak nga naggapo nga nagbike. Nakitak ni Catherine, ni Naning, kakabsat kat, agin inaw, nangalat tugaw, nagbatay, kakabsat kat, agin inaw, di ubing, 5 years old. Oh, di ko ang kakabsat kat, agkupkupin da, agkabsat, agtungtungtung da nga, you know, agkupkupin da kakabsat. Mas dao ka nga agasawa.
Iso ka kung kunak-amuyo dapat ti ubing. Isudat mabaon-baon, hang isudat mang baon-baon. Amen. Dagay ng ubing at data. Kids, dagay ti dapat mabaon-baon, hang dagay ti mang baon-baon. Ibagat ka dagay yung kabsat, nanaknakan nga dumakkel ti ubing at kanayo na mababaon. Pastor, maalala ti anak ko nga mabaon-baon. Ay, awan nakakabsat. Narigrigat nga dumakkel. Dapat digiti ubing. Diya ka mo no anat mapaspasamak ti lubong da ita kakabsat ng awanan eh. So nga dapat digiti ubing sumabaon-baon. So anyway, going back. Ginaw ni naning tanakanak na akong kanay na babaon ng mingamin. O di kwan, tinagsak mi nga agasawang tegpasyar. Agad bawal nga rumor ti ubing ijelan lugan. So nepa mi paspasyar isuda kakabsat. Gatangan bilat tok neneng. Amen. O amoy tok neneng. Dete pugo balls nga nabalkot tay nalabaga tay pang empanada nga arena kakabsat pangkam jay pasukin da paborito dita na imas tay sauce na tay gravy na kakabsat kung nakadijagla ko hanga gravy deto grabe deto nakingwana kakabsat ket nangala ak iti limang baso kinargak jay duwa nga baso ti puro gravy inyawid ko sa gimatang liempo ko na ay. Kaya't ko nga deti nga gravy, ibulon ko ti liempo deto, sayang deto, ko nakakabsat. Yung paspasyar mi ida. Amoy apo makita na mo, di kitirigat tayo. Makita na mo kakabsat, di pa nagkarkararag tayo. Di pa nagananos tayo ngagserbi. Makita amin ti apo deta. So nga po na, Lord, paragsagan na kami mo tapo. Gladness. Kat sapay kumakakabsat, takas panagtaeng yung nga kakabsat ti Apo, mariknayo mo ti panang paragsak ti Apo kata kayo. Gladness. Han nga sorrow, no grief, no di kat gladness. Number 4, may kapat, kakabsat. Verse number 16. Kunana, let thy work appear unto thy servants and thy glory unto thy children. Apo, kunana, makita mi kuma iti dayag mo kan dagiti nakaskas daaw ngar aramidem apo. Siguro dagiti kakabsat nga Psalmist ket permi nga dete makita na kakabsat dagiti adu nga pakaupayan ti panagbiag. Makita na dagiti aramid ti tattao ket kaslang dete apay isuda nagdadakas ti bibiyag dangem apay agprosper iti panagbiag da. Ket adda pan nakaupay jerik nana. Iso nga kunana apo, madi, dapat ti makitak apo, dagiti aramid mo nga nakaskas daaw. Ipakitang apo. May ikapat nga dawatan day kanapo Diyos, the revelation of God's power. Revelation of God's power. Kakabsat, datayong anak iti apo, ikatan tayo ti biyag tayo kakabsat iti apal. Envy. Aglalalo no makita nga agprosper dagiti tattao. Kat ko nang ngamin je ko ungam kat apay nga siya kat agtatay sakpay. Apay nga siya kat agserserbiak pay ti apo. Apay di gito'y managdakdakas kat perming agprosper da. Isong amuyo na agal ko ti panagbiag kanti sa uti apo. Kakabsat, prosperity does not always mean God's favor. Although when there is God's favor, there is prosperity. But even the wicked prosper eh. Kala de je may isa kunana kat amen kunana. Apay nga baga kweteng sika. Amen kanot na nga bakti weteng kakabsat. Aya, pambihira praise the Lord ka no. Nangabag kanti weteng. Nagapo nga taga na po Diyos DJ nga blessing na sa nagapo kan satanas DJ kakabsat. Nangabag kanti weteng. Praise the Lord kunana. Okay? Dapat ti makita tayo kunana tayo kasla ni David. Kunana kat idi makita na digito yung dagas katatawag. Apa isuda bumakbak nanda. Apay nga kasla ti biyag dagat very stable, di ba? Samantalang ako Lord ganito. Pero may kakabsat na upay jerik nana. And if you look at the chapter ko nana, until I went into the sanctuary of the Lord, edi nakitak iti apo, dagiti aramid ti apo ko nana. Nabalbaliwan ti panunod ko. Imbes nga umapalak ka dagiti dakes, na asyanak kadakwada. Tanukitak ti pagpatinggaan ti biyag da nakakaskas ang gayam ti banag to digito nga tattao. So nga kakabsat, hantay nga paalilaw ka digiti vanity ti panagbiag. Ti makita ti kumakad digiti great work of God. Ti biag ti kumakad agbaling nga testimonyo kakabsat, iti kinaimbag, kan digiti aramid iti apo iti biag tayo. Okay? Lastly, for this afternoon, maudi kakabsat,
nga dinawat dito salmista kakabsat is verse 17. Let the beauty of the Lord our God be upon us. Establish thou the work of our hands. Apo, bendisyon ang digiti aramid ti imami. Yea, the work of our hands, establish thou it. Dahil ti may kalima nga dawatan tayo tiyapo kakabsat favor. Let us ask for the favor of God. Nga digiti aramidon, digiti ima tayo. Kat ti ima tiyapo kakabsat, adda nga mang bayabay. Nga kaslaki ni Joseph, di Genesis 39, kunana, nga nyaman nga aramidon ni Joseph, kakabsat, kat pinag-prosper nga binendisyonan itiyapo. Kakabsat, masapol nga gaggagat tayo, ngem awan serbi iti gagat, no awan dagiti ima iti apo nga mang bendisyon, dagiti aramid tayo. We are frail. We acknowledge God. Iso nga sapi ko mata iti dayti nga malem, dayti 5 kakabsat, ket nauneg kendakkel iti kay papanan na iti biag tayo nga sangapada. Nakita tayo iti reality iti panagbiag, frailty, brevity, mortality, vanity. Kat digiti 5 iti dawatan tayo iti apo for the rest of our life. Kung natin, Lord, wisdom. May kadwa, tayo asim apo. May katlo, gladness. Adu dagiti nakadadaan at ti panagbiag. Ngem apo, sika ti ragsak ko, ikanak ti joy ti pusok apo. Number 4, revelation of God's power. Makita ko ma, dagiti na indaklan na aramid ti imam. Number 5, your favor. Bless my job, bless my business, bless my plan. Italik ko apo ken kaamin. It's in your hand. Lord, bless everything. Favor of God. Sapi ko mata, dahi nga mensahe kakabsat, nakatulong manen kada kayo, nang silpo manen ti angas iti kararwayo, nang pabara manen ti pamatiyo, ken nang revive dagiti na espirituan nga panagbiag tayo. Amen?